Kayangan jagat Pura Agung Gunung Raung, Desa Pekraman Taro, Kajagianyar, ngemargian Pujawali ring Pura Iriga. Pujawali sana ngambil undagan karya utama puniki, katuran nyejar selami solas rahina, kantos tanggal 3 Februari warsa kalih tali plekutus. Pujawali ring kayangan jagat Pura Agung Gunung Raung, Desa Pekraman Taro, Kajagianyar sampun kadulurin antuk matur piuning dawek tanggal 3 Februari saha kelanturang antuk mepenguning ring Pura Kayangan 3 Amunduk Taro ring tanggal 10 Februari. Dawek tanggal 12 Februari Nur Ide Betare ring sawawengkon Desa Taro saha melasti ke Beji Sangyang Rau sane kantun wenten ring widangan Desa Taro Kaje. Ring tanggal 14 Februari pindah ke puncak pemargin karya saha selanturipun kemargiang penganyar kantos tanggal 13 Februari warsa kali tali plekutus. Pura Kayangan Jagat Pura Agung Gunung Raung pindah ke Kayangan Jagat parayangan Ide Resi Markandia. Klian Desa Pekraman Taro Kaje Made Tagil Kumarana Temausang ring Pura Kayangan Jagat Pura Agung Gunung Raung Pujawali katurang pingkalih pamekas wenten sanes satungil warsa miwah ngenem sasi. Pabinayan ipun ari kalaning Pujawali satungil warsa katuran nyejer selami solas rahina mendaging upacara melasti antuk undagan upacara nyatur utawi karya utama. Majeng Pujawali ngenem sasih wantah katuran nyejer tigang rahina antuk undagan upacara alit mesrana bebangkit tanpa mendaging upacara melasti. Wantah kakali palikan puniki sane warsa niki niki agang puniki sane pisan nam sasih punika nyepen ke baos niki alit pemargi punika wantah tigang rahina punika. Nah niki ring sejeron pemargi puniki pucak karya sane ringgalah rena mangkin niki ke baos niki agang punika memargi solas rahina niki suang-suang puniki ring provinsi kabupaten sami sejebak Bali puniki nyarengin sejeron Pujawali nagingin di tatkala niki jagi pacang penganyaran pemargi punika kentan. Nah niki ngawit niki ring buku punika pucak lades ring sejeron pemargi ring galah rain mangkin niki ring sukro wage wayang punika ide pedara sampun jagi pacang sinap ide pedara sampun niki kejar selami solas rahina punika. Pujawali ring Pura Agung Gunung Raung kapekelingin satungil rahina budak liwan ugu saha ring Pujawali galahe mangkin kapuput sulingge saking Gria Adeng kemenuh Gianyar antuk karembe pitung dasa pemangku semunuk Taro saking tigang dasa kali Desa Pekraman kewantu pemangku gede tigang diri miwah jero penyarikan. Selami pemargin penganyar samian pemerintah Kabupaten Wiaden Provinsi Bali taler pedek tangkil rumasuk penyiwan pemedek saking makudang-kudang wewidangan ring Bali. Riase miwah Ratna Bali.